It's a 11-acre fish pond. It's called a ʻāhaʻi pa. The stones that were used to build the fish pond wall were actually were harvested from ke ʻāhaʻi. He poʻaia pili hoʻona au waiwai no o Waikalua loko au walilo aku nei he lumi papa epekema no na haumana kuliki eke o ka mehameha ka pālama he ʻelua haneli kanalima a oi no ʻelua la. Well, we're looking at the temperature of the pond, the saltiness of the water in the pond. They're also going to be looking at dissolved oxygen, which is an indication for biological life and its productivity. E kā lailai ia ke ia I ke pili e ohi ia I mea e hoʻolālā ia e ka papahana e hoʻola hou ia I ka loko iʻa. Wahi a ke kahi o na kahu o ka loko iʻa, ua ohi ia ma kahi o ka ehiku kaukani paona o ka iʻa mai a neʻi aku I kela me keia makahiki I ka wā māmua. We've got Iune here, we've got wonderful weather, and we should be doing our own, producing our own food. And I think that's what our fish ponds are for, to make us more self-sustaining. O ka maupopo a kamaʻaina maoli ke ano e ole I kaika I ka loko iʻa, he pili ke ala ma ke kahi ano I keia mea o ka epekema. So our kupuna were scientists, and they still are today, and they didn't have the technology that our scientists have today, but they did have their own form of technology, which was through observation. O ka ike kuʻuna Hawaiʻi e imi ia nei me ka hoʻohana ʻana I ka ʻenehana o kēia wā, he ike a he mākau I maʻawale I ko kākou mau kupuna, a he mea ia e haʻaheo ai nā haumāna. Ua aʻo mākou waiwai nā mea I hana I nā kupuna I ka wā kahiko. Nā ka mea ʻaʻole maʻalahi ka hana ʻana I keia ʻano loko iʻa, a ka ua hana wale lākou. Nā ka mea ua puna lākou I nā mea e ai. O wau kia o Amy Kalini no Sunrise Hawaii News Now. Aloha.